Ukrul DC office li yarweva kazang maram chan sang pokhaura Tangkhul li PSF haihaura UNCA na Indian Sarkar wi chan exactly Twitter kakhui malaitura Manipur PhD na terapil wuivang online portal shomi haira Ningshen Tangkhul Express Pvt pau Ringyaophi Ningshen in a bami dalei pau ping mai saina nang rumsa Ukrul DC office le yarweva kazang maram chansang pok haura chi haira wuivang DC office we main entrance li PSF haira yarweva kazang tharan PSF na atam gala mijina office chili fagazang maram record sara hi office functioning matham mikhavai kasana da hanga Khangache Khara Maram hi Ukrul District Heads of Department Pingli Deputy Commissioner Assistas na achon Maku Thang Chite Kami Shoka. DC Office Main Entrance li PSF Hailaga Yari Raka Zang Atam Maram Chan Kasang hi Rakhara September P Direct Akhawena Zatna Pokara. Chirada Sada DC Office Entry Gate Ligahap Kasak Mikhavai Staff Identity Card Mishok Khavai Gala Lanyard ID Card Sangasa Khavai Departments Head Pingli Chishathaira Free Movement Regimes FMR Gala Border Fencing Maramli Indian Sarkarina Naka Minganin Bing Kangasan li Twitter Kakui Malaitura United Naka Council UNC Nathanda Naka Minganin Bing Indian Sarkari Chan Kangazekchi Aya Delhi Pama Indian Sarkarwi Mibing A.G. Mishra Advisor Northeast Nathanda Officer Shini Zanga Pau Sam Kapangati Shurdam Gazib Chili Twitter Kakui Masam Pangtua Ka Naga Minganin Ping Jina Naga Nau Pingwe Ninga Changa Boli Ningshen khalei Jite Haira Naga Delegation Nahanga High demands Kamataya Pingjia Free Movement Regimes FMR Kwiraluishit Palungra Naga Homeland li Leiret Mavakapei Nasam Palungra Indian Sarkar na Indo-Myanmar border ngavai pin Palungra Jiaka Masem Kui Luikapai Zakashi Kala Yarui Makamaya Marashok Kavai Construction Ot Kika Mahapokrang Laka Totrinjan Gala Ngashan Wethi Shurda Boundary Khalei Shurdam Kangaja border line Mathalak ina Kaishok Palungra Kachi Hanghaina Pawati Shurda FMRG Kuitui Chao Kahai Maning Mana Ka cross border movement kilometers Trada Truk Hai Kasa Jiwena Swidada kilometers Tharaina Hai Kasana Kaji Indian Sarkar Miping Jina Hanga Leiret Ngavai Kapin Maramli border fencing Ji security Maram wuivang Tarkar Kasana da Hangsangaji Naga Homeland li fencing Makaling Kala Naka Naupingwi Ngalewi security Naka Naupingli Yangsang Nasagaka India wuivang practical Samira Pamira Kachi Naga delegation Pingjina Hanghaira Athumwe Kazibji Pungkani Kada Pama Naka Minginin Ping Shim Hanung Kahaitili Zatvaki Kachiwe Twitter Kwiradale Ishi Rosilla Nursing Institute Ukruli Katharsada Nursing Institute Shodale Session ya Achukomain Habokta August 2025 and Haboktale Hili ishi na course GNM course 3 years si offer sa takline Mia na kala shina khanini zangbaye class 12 kuplaka arts and science khanini na khuipaira kala ishi hili hostel available sa midlay shina wai na mia na khanini wuivang atai ngatai talaye ishi limited seats ne ishi wi tang he kamba som tang Ukrul district session court khunuk changjili leitalai isina offer aru leitalai hi ishiwui infrastructure thalak talai kala ishiwui lab ping FON lab community nutrition lab kala ops and gynae lab him thashek ni ishi well furnished sa ta haimi talai candidate razang khangai ping na ishiwui number lammi talai chile la contact sa paira kala ishiwui institute era laka tata rang han ni paira ningshila kare Manipur PhD na Karesada terapil wuivang online billing portal shomi haira Public Health and Engineering Department PhD Manipur Wikare online billing portal bill.phd manipur.com da
leida khalei water tariff wuivang shohaira. Hi Imphal Municipal Corporation's IMC area kala Greater Imphal wuivangna. Portal Aya Conference Hall PhD Main Office Koyathong Imphal Wesley Launch Sayam Registered Consumer Ping Maningaka Water Meters Gazang Consumer Ping na Atumui Bill G online in Mipai Kachina. He launched Masa Chaurang Laka Sa Khayang Pilot Project Ajugum Tharau Gajang Hapoka. Rashungda water meter 50,498 installed Sahira Hanga. Department na rashungda Jiwena Lupa 91,53,849 generate Sahirachi. Portal G Pilling Ngariri Kahai Kala, third Jithe Kami Mang Maningla, Rida We Pil Kala, Shan Kahai Ping, Ngashun Ngaya, Yangkui Kapai 24/7 online facility Kaminachi. Jilishi Muena Mikapai digital payment abong the data miachi. Portal Jili Bill Gatar Maramli Ngalangda Hankami due date Hankami Terukavang Kakui Maramli Kasat Kami Hikadahi Later the Hanga. Quick grievance redressal later Kala Pil Kangaran la Mikhavai manpower Dargar Kasala Swidang Sakra the Hanga. Shimla Kajivana, Terishikajina Tishuda, tariff system Gatar, Masangla, Quira Haura delay. Connection Gatar wuivang, online mode ina Tasang by. Gasa Kahop Khalei wuivang, helpline number 08045674629 Hangwa Baida. PhD with Secretary IS Hungyo Warshang ina Chief Engineer Shangre Pao. Vashungmo Kalam, Superintending Engineer Urban Tokchom Babina Devi, La Official Kate Launching Program Jili Vazanga. PhD Secretary Hungyo Warshang Nakahang, Ariri Online Portal Chi Imphal Municipal Corporation Areas Kala, Greater Imphal Area Li Target Saraklena. Water meter Qatar, Pankhavai Imphal West Area Pingna, Water Supply Maintenance Division Number 1. Koyathong Office Li Kala, Imphal East Wina, Division 2 Porambat Office Li Contact Sakhavai Hang. Ahmedabad Li Rungida Khalei Commonwealth Weightlifting Championship Li Assam Way Bhavna Gogoina Sina Mohar Gold Medal Kuihaira. Bhavna na 85 kg youth category Li Zangda Snatch Li kg hang truk the chuko kala clean and jerk li kg hang chuko the katum the kg shaka hang truk the khani khang gashap sampanga. Assam Sports and Youth Welfare Minister Nandida Gorlosana Bhavna li masot khami Twitter li phong shoka. Itumna thei pai ngahan chili mai khaya sam kapang Manipur we miraba janu nala record Shauga Khai performance Jiteda Ajahon Tarik Magada Pangatang Sina Mohar Kakui Sampangam Commonwealth Championship Li Manipur we Mirabai Gala Assam we Bhavna Anina Maikaya Sam Kapangli Governor Ajay Kumar Palanala Maikaya Pongshoka. Manipur to short Maramli take a Independent People's Tribunal IPT na Pong Mikhavai Chili Coordinating Committee on Manipur Integrity Gogomina Makamia Pongshokaira. People's Union for Civil Liberties PUCLW Tribunal China Pong Kami report chi Mijangasa politically motivated document nada Gogomina Hanghaira. Report China Media community he Makapha Thada Chitei Hawa Jin Kuki group with separatist aspirations chi legitimize Sami Hawa da Gogomi Jina Hanga. Gogomi na Janbao Mikashokli Kahang Tribunal Jina Pakashokji got misleading, engineered, and deliberately structured to appease separatist agendas, unquote the Hanga. PUCL na report chili maram kika taiteda masangma makamashung sang armed Kuki Jin group pingwi role li ngakmi hawa media organization li zakshida kwing sakhawa gachi hanga Kugizo communities mangna victim sada victimhood hi akashimang ina jite hawa da kokomina makamya pongshoka. PUCL
IPT report che legitimacy malay mana credibility malay mana kachi hangda kokomina public review sara report chilling wida chithei ka hai che thainga sakra chi haira chimang maningla PUCL kala tribunal members bingle kokomina legal action khira chi haira mayom chanpor wuivang kala separatist aspiration legitimize sakhavai kasa wuivang legal action khira da hanga kum kajida pi kajang we direct magada katum tang ayurveda day mayonra da Indian Sarkar na chi shathairam 2016 li mayon kapok ayurveda day ji ara kum hada September pi direct magada katum tang mayonra gachi ajugum mayo kajang India Sarkar na gazette notification mishoka rida ayurveda day ji dhanvandari jayanti li mayon sayam Ajigom Widugui Ayurveda for People and Planet Kachihi Jishat Mida Union Minister of State Independent Charge for Ayush and Minister of State for Health and Family Welfare Pratap Rao Jadhav Nagahang Ayurveda hi health care system mang maning mana Ayurveda hi mi aina environment chalak aina pan khangurumwi shitkasangli sakakhui science na dahangan Ayurveda day the Zimiksho Machutni Kahai Hina India na Ayurveda li Global Calendar Machut Kaminga Sayad Hang Sanga 2025 degree Ayurveda for People and Planet Kachihina Global Wellbeing Healthier Planet Wuivang Ayurveda we Kapa Mapung Pada Kwising Kavai itum saikoro we Twitak Chitayada Ayush Minister Jina Hanga Kamjongli khalei Russia kuna shimter kashak kaho akali kakasham vau khamalan shokhair Tarik magudang Russia headman na vau khamalan athishuda 3 high 2025 pekar jishat thang Russia khali shokhai otshot jia ringshi anggang son of late kuitwi anggang li shimter kashak son of late maringmi kashak of Russia village na mitit miyumwe ajam maramina shaumi hawachi maram chuwang awungana jizi khamyate shuda ramnaw bingna munlak ina mana khayang tharan shimthar kashak shi shimkhur or nawara jangda sara ka hai otsak ping nga heu yang ser laga ladlui da makhangatun otsak sara shum ka hai maram le ka hai wuivang Kuwi ina kasham haida da hanga. Kakasham ji tarik 18th pay 2025 hangvu duidak number 1 direct 19 pay 2025 kashim duidak khare jize khamyati shuda kuiru shim thar kashak shi shimkhur nawngara bingle kuwi ina kasham haida. Direct 19th pay wi ina thuida kuiru shim thar kashakwi nawngara binghi Russia wi rijum naw maning mana gachi hi vau khamalan Vau Kamalan Janpao Hili Gazang Saigoru Paul Angkang Russia headman na Pong Kamiati Shuda Kamina Latluita Ajawi Kamataya Pauping Ukrul DC Office li Yarwi Vakazang Maram Jansang Pokhaura Zang Kavaili PSF Haihaura UNCA na Indian Sarkar wi chan exactly Twitter kakhui Malaytura Manipur PhD na Tirupil Wuivang online portal Shomi Haira. Aja Wipao Hilinga Janghaira, Pao Another Nathum saikorali Ringyaophi kala Kamahai Zimikshong Sasen.